Jako mi je drago da sam deo ovog meetupa i ono što mi je još draže da je bio jako posećen i da je struktura ljudi koja je bila prisutna odgovarajuće i ljudi koji su već imali neko prethodno znanje, ali nismo zanemarili one koji su tek došli da potraže svoj prvi kontakt sa tehnologijom. Tako da vrlo sam zadovoljan i hvala vam na toj organizaciji. Srbija uživa jednu fenomenalnu poziciju trenutno kada je u pitanju blockchain tehnologija i mislim da nam je to dato ne samo slučajem, nego i činjenicom da mnogo mladih stručnjaka radi u oblasti IT tehnologija i da je bilo smelo da prihvati ovaj pravac. Ono što nam je proteklih nekoliko godina dalo da iz Srbije napravimo nekoliko jako uspešnih blockchain projekata koji su krenuli kao startupi i jedan od najvažnijih je bio i Game Credits koji je uspeo da sakupi preko $50 miliona kada je u jednom momentu bio i najveći ICO zabeležen u svetu i trajao kao takav rekord nekoliko dana. Ali nije to toliko bitno koliko je bitno da ono što će se desiti u budućnosti ostane isto tako. I u vezi sa tim, vrlo sam ponosan da imamo danas mogućnost da kroz srpsku blockchain inicijativu promovišemo ovaj ekosistem i da taj način zadržimo ovaj primat koji imamo. Jer ako ne budemo radili na tome, on će se jako brzo promeniti. Srpska blockchain inicijativa je nastala možda u pravom momentu. Voleli bismo da je to bilo i ranije, ali s obzirom da je činjenica da je ona nastala u početkom ove godine i da su je formirali uspešni ljudi koji su napravili konkretne projekte iz blockchain tehnologije koje stvarno rade. Znači, ne radi se o nekim imaginarnim stvarima, nego projektima koje stvarno rade i ono što je dokazala je da, bez obzira što je srpska blockchain inicijativa, ona je zapravo jedan geografski agnostičan projekat. 30% članova srpske blockchain inicijative su stranci i ljudi koji su imali konkretnih uspeha u primjeni oblasti ovih tehnologija, kao što Loreta Joseph, Ben Jablon i ostali koji su nam se prepoznali mogućnost da kreiraju jedan svetski ekosistem. Mogu da kažem da svako ko bude bio u budućnosti članom srpske blockchain inicijative može da računa ne samo na regionalni uticaj, nego da mi želimo od Srbije da napravimo jednu top destinaciju i da zadržimo, da ona ostane top destinacija i za mlade talente i za investitore i da taj razvojni potencijal koji imamo se jako brzo prebacuje na nove ljude koji prihvataju i dolaze i da se bave ovom tehnologijom kao što to mi radimo danas. Najvažnija poruka je da budu smeli da istražuju. Znači, pogledajte i vidite šta je to blockchain. Nemojte da odustajete na prvu pomisao gde je vezano za možda neke negativne aspekte primene nekakvih sumnjivih kriptovaluta. Ne radi se o tome. Radi se o tehnologiji koja je tu da ostane i blockchain primjena će doći kao nekada kada je došao internet na mala vrata. Ako se setimo 90. godina, internet je došao, preko njega smo znali da pošaljemo e-mail i to je otprilike bilo to. Danas ne možemo život da zamislimo bez toga. Blockchain tehnologija će napraviti ogromnu disrupciju sistema koji danas postoji. Neće rešiti sve probleme, ali će uraditi mnogo toga iz oblasti decentralizacije, sigurnosti podataka i, kako da kažem, primjena da jedan običan čovek može s toga da izvuče jednu značajnu i fair korist iz biznisa.